Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye. Umusirikare w'u Rwanda yaguye muri Centrafrique mu butumwa bwa Loni. Umusirikare w'u Rwanda uri mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrique ku wa mbere yaguye mu gitero cyagabwe kuri izi ngabo mu gace ka Geze muri prefegitura ya Nana Mambere mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Iki gitero cyagabwe ku ngabo za Loni bivugwa ko cyagizweho uruhare n'umutwe witwa 3R aribyo kuvuga Retour, Réclamation et Réhabilitation. Ntabwo hatangajwe amazina y'umusirikare w'u Rwanda wapfuye, gusa igisirikare cy'u Rwanda cyabwiye igihe ko cyamenye iby'urupfu rw'umwe mu ngabo zacyo. Iki gitero usibye umusirikare w'u Rwanda byemejwe ko wakiguyemo cyakomerekeyemo n'abandi basirikare nubwo hatatangajwe ibihugu bakomokamo. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yamaganye iki gitero ndetse yihanganisha umuryango w'umusirikare w'u Rwanda wapfuye hamwe na guverinoma y'u Rwanda. Guterres yavuze ko iki gitero cyagabwe ku ntumwa z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro igihabanye n'amahame mpuzamahanga. Yasabye abayobozi ba Centrafrique kugira uruhare mu gushakisha abakigizemo uruhare kugira ngo imiryango yabuze umuntu wayo ihabwe ubutabera kandi mu gihe cya vuba. Umutwe wa 3R wagabye iki gitero ugizwe n'abarwanyi bo muri Centrafrique washinzwe muri 2015 uvuga ko ugamije kurinda abaturage ibitero bya anti-Balaka. Uyoborwa n'umuntu witwa Abbas Sidiki. U Rwanda ni urwa gatatu mu bihugu bitanga ingabo nyinshi mu bikorwa by'umuryango w'abibumbye byo kugarura amahoro. Rufite batayo 5 z'ingabo zirwanira ku butaka, batayo ishinzwe imodoka z'intambara, batayo irwanisha imodoka z'intambara, ishami ry'iby'indege, abaganga, abakozi n'indorerezi za gisirikare. Hari ingabo 5342 za RDF ziri muri AMISOM, MINUSCA, UNAMID, UNISFA na UNMISS. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye.